Od prihoda v Turčijo so bili dnevi članov vijoličaste čete polno zasedeni. Treniralo se dvakrat dnevno, vmes je bila tudi pripravljalna preizkušnja proti Šturmu in pred novim delovnim ciklom je strokovni štab igralcem v četrtek namenil prvo prosto popoldne v Beleku. In kaj počnejo fantje v trenutkih, ko dobijo nekaj več časa zase med kosilom in večerjo? Da spoznamo tudi utrip priprav izven tekme ali pa treninga, smo jih s kamero pospremili. Ko so se odločili za obisk središčnega dela turškega letovišča, si vzeli čas za sprehod po mestnih ulicah in si popestrili proste ure z nakupovanjem oziroma barantanjem s tukajšnjimi prodajalci, ki so mojstri svojega posla. Ja, res je, da smo imeli danes prvo prosto popoldne, smo odšli v Belek City, kot tukaj imenujejo. Lepo urejeno, polno trgovin, v bistvu preveč trgovin, enaka ponudba od ur do oblek, do vsega, ne veš, kaj bi sploh lahko še gledal. Tako da je lepo za videti, ampak zakupiti pa tudi ena takšna zanimiva izkušnja. In tako da popestri malo popoldan in malo drugače kot to veljajo pravila v Sloveniji in pri nas. Ko enkrat pogledaš ponudbo v trgovini ali samo usmeriš pogled v tej smeri z ulice, je konec. Sledi zanimiva izkušnja, kako opraviti nakup. Napisana vrednost ne velja. Treba si vzeti čas za pogajanje in zbijanje cene. Ja, res je, jaz upam, da mi je to prišlo navado zdaj tudi v Sloveniji, da ne bom poskušal kaj takega, ampak ko sem tudi gledal za kakšen čaj in me je kar čudno gledal, ko sem hotel plačati, pa je rekel, kaj ne boš nič spremenil cene. On je mene vprašal, sem rekel, da lahko se malo dogovarjava, kakšnih 5 minut in je potem spustil normalno ceno. Je pa zelo zanimivo, ja, tako da te naredi tisti turški pridih, ki izgleda mora biti pri barantanju. Kako poteka nakup po turško, nazorno pokaže primer Aleša Mejača, ko se je zanimal za nakup ure. Dobar dan. Arkadaş, merhaba. Merhaba. How are you? I'm fine. You have a good time? Yeah. You like Fine. Belek? Yeah. I want to buy one watch. Please. Yeah? Please, come Okay. in. Okay. Which watch you like? I can prefer you my Rolex. Seameister, Radon. How much? For you, This one, how much? but this is normal, 260 euro. Yeah. You take because you are from Slovakia. Slovenia. Slovenia, pardon, Slovenia. This is 20 euro cheapest because Yeah. you don't know Slovenia. Okay, then I make you this one for 150 euro. Also 20 euro more cheaper. Slovenia, you know. And I have also a lot of customers from Slovenia. They are good people. Znajo, ne? And you look Roberto Carlos and you Messi. Roberto Carlos. Please come in, I show you. Hello. And first I want to give you one drink. This is Mentalite. Yeah? What you like? Small raki? No. Chai, Water. coffee? Water. I cannot Okay. drink raki. You play football. Yeah. Neşe, su getir birkaç tane. They are best copy. What you can find. How much you say? 150 euro for you. This is normal 260 euro. Automatic, huh? Automatic. They work same the original, 48 hours. We have to be together, you understand? 80 euro. I have 5 children. I have four- wife. You have wife? Yeah. No children? No. Then you can Not pay yet. little bit more. In Turkey, we have a mentality. You see. You give me 80 euro, I want 150. Yeah. 80 plus 150. Why you from Slovenia? Yeah. Because we make 50-50, not you, not me. Normal impossible, but for today, for you, because you are also a very kind person, 150, okay? And you have guarantee not 2 years, forever. This one. Make it 94. Cheap. Huh? 90. Give your hand. Thank you. One price, one word. 100, Okay. not you, not me, okay? Okay. Thank you. Okay. Thank you.
Po trgovski popestritvi četrtka bo petek za člane vijoličaste odprave spet samo v nogometnem ritmu. Dopoldne trening, popoldne pa tekma proti Lokomotivi iz Plovdiva.